Tariki 30 mweri uyu nirio thukuru cia muthingi itanyitwo gukahingura mirango niguo kwamukira arutwo a Junior Secondsary thutha wa thirikari gutiriha mihang'o irathie na mbere ya Guthurima mehariria thukuru-ini ciothe. Nditi nene iria gumeire thukuru nyingi ni miako ya laboratory na kuria kuri na miako ya kuigana gutire na indo cia mahuthiro. Thukuru wa muthingi wa Uhuru Gardens mwena wa Lang'ata guku Nairobi ni umwe wa thukuru iria irikitie guthurimwo na maafitha a githomo kuhitukia mehariria mao. Kuna madarasa karibu 7, kwa hivyo itategemea na vile Wizara ya Elimu itaamua ni wanafunzi wangapi wanataka kutuletea katika shule yetu. Shule za serikali ambazo ni majirani zetu nyingi ziko na madarasa ya kutosha, labda ni zile shule za private ambazo zitahitaji kuleta wanafunzi hapa na tuko tayari kuwapokea. Mugaru na thukuru ingi kuria kuri na ukunderu wa irathi, thukuru uyu uri na irathi njiganu cia kwamukira arutwo aingi o ta uria kwahoteka, na oho makaiga keheri kirathi kiria kirihuthikaga ta laboratory. Riu nditi nene ari uria thirikari igutigirira ni megira na indo cia mahuthiro. Kwa hivyo tutatumia vile vifaa ambavyo tuko navyo, na kuna vingine vile wanafunzi wa darasa la 7 na la 8 watakuwa wanatumia. Naamini ya kwamba masomo mengine yatakaribiana. Kwa hivyo tutaanza na vile vifaa ambavyo tuko navyo, kisha tuulize Wizara ya Elimu ituongezee kwa vile ambavyo haviko. Pia kuna wadau ambao tunaweza kuwauliza watusaidie. Thirikari igithiaga na mbere guthurima ukinyaniru wa thukuru ciothe, ciuria no irathie na mbere kwiyumiria makiria kuri arutwo marabatara kugayana mahuthiro na thukuru cia secondary iria makuhiriirie. Riri nacio thukuru imwe igumeirwo ni ugwati wa arutwo guthamirio thukuru-ini ingi, kwa muhiano kaunti-ini ya Mombasa kuria afitha munene wa githomo augite thukuru nyingi itikinyetie namba ya arutwo aria marendekana. I've also an aspect in Mombasa where, as I said, one primary school is on top, the other one is down here. There was a proposal that we merge them, but maybe a time is coming where we are now likely to use one of it as the Junior Secondary. Oho akiuria Aciari matigateng'ere kugura nguo kana kwandikithia ciana thukuru-ini cia Junior Secondary. Ngiinyagia mihang'o ya guthurima thukuru ciothe irikirire niguo maheo mwerekera mukinyaniru. Tunawaomba wangoje kabla ya kukimbilia, kwa sababu vile nilisema kuna wale private investors, na unajua hata wao wako kwa biashara, kwa hiyo wanakimbilia. Na unajua mzazi mwalimu akinunua uniform tayari akiambiwa aende shule nyingine ataanza kuongea mambo ya hii uniform. Kwa hivyo kwa wiki mbili zijazo tutakuwa tumetoa mwongozo. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Waduro.